قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلا أن هناك بعض المخالفات الشرعية عند العقد نهى عنها ديننا الحنيف فالتزموا بما شرع الله لأن الزواج نعمة عظيمة وعبادة جليلة شرعها الله لتكون سببا للسكن والمودة لكننا نرى في بعض مناسبات الزواج في بلادنا مخالفات تذهب البركة من ذلك الإسراف والتبذير في الرقص والموسيقى والمغالاة في المهور والتساهل في حجاب المرأة ودخول نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات في المساجد والاختلاط المحرم. قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلنحرص على طاعة أوامر الله فيما شرع ولا نعصي له أمرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. أيتي الله سبحانه وتعالى dagin do laaɓuɗi ɗin fuu harmini soɓuɗi ɗin fuu iɗen seedo ko kanko to woni reweteeɗo e hoore goonga iɗen seedano nelaaɗo makko o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko o jiyaaɗo makko ko o nulaaɗo makko annabaajo makko subaaɗo suuta iɗen seedo o yottinno o laaɓani mofteɗe reedu yo Allah juula e makko juula e sahaba ɓen juula e yimɓe suudu makko ndun juula e jokkuɓe ɓe no moƴƴiri ɗo ha ñande tan ngal dari yo Allah wattu ɓen e ɓen allahumma amin. Musidɓe julɓe tedduɓe ndu lewru sabodu suumaye ɗo ɓattindu fanni hakkude en e mayru ko Gaba Gawsayni ndu ɗo no heewi e mayru e humugol dewle fayda sukaaɓe buyi yiɗa suumaye tawa ɗum hara ko silbateriɓe ko ɗum waɗi si ndu dari keɗo fayda haray kayaɗa o nokku bo ya noddede meɗen faalaɗo yon tawtu men ɗo meɗen faalaɗo jombande o jiwo amen ɗo jombande o suka amen ɗo ma meɗen faala okkitirde o jiwo amen ɗo an no wawi holleɗa haajuji 5-6 ñande wotere ɓa en watti piiji ɗin fof joni e dimanche miɗo huli ha ta en wattugo hay surrugol mayɓe ɓen innen joni kala mayɗo o yo naɓe kam morguto taw ha ñande dimanche surren ɓay joni hay dennaboji ɗin wattama artirede e dimanche mino noddewe a docteur joni noon haray ko e tenen on woni ñande jeɗɗi on kono joni meɗen faala artirde e dimanche o ɓay ko ɗon yimɓe ɓen hettoto wallahu almusta'an. Homugol dewɗen no ɗuuɗi e ndu lewru ɗo sabodu suumaye o wi no moƴƴi sabuna dewgal ko sunna annaba ɓen ko sunna nelaɗo koko yamira ko ɗum ɗon watta ha geyngol neɗɗo on heddo hara no laaɓi hiwana en askoji men ande ko kaari woni ben kaari ko kaari woni soro kaari kaari ko ɓe baba goto ko dewgal ngal watta ɗum si tawi wayi wa mummunteji ka fotta o ko ɗon ha joni e huntade haray muradun no jiiɓi nelaɗo no rerɗini yo e resu bal alqur'ana no rerɗini yo e resu alqur'ana e fankihu ma taba lakum min annisa'i masna wa sulasa wa ruba njombe laaɓamɓe on ɓen ka sonnaɓe mono faala mari feere yo njombu ɗiɗo ma ɗum 3 ma ɗum 4 si tawi non o nunɗata hakkude maɓɓe mo wawiwa buyi e me'en yo hattu e gooto dhalika adna alla ta'ulu nelaɗo makani on makani en ya ma'ashara shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj ko non yo denta sukaɓe kala e mon taganaɗo fi jombugol imo tagana ka danki wawi dankade sonnajo on ka danki imo mari dépense hara yo jombu ko ɗum ɓurata hippude gite makko ɗen hara o darali ko harmi ko ɗum watta ha hara o dakumitaki ka harmi ɓay simo andi mo acci ka suudu makko haaju makko ala e ko woni ka yaasi ɗum ɗo no rerɗina kono o wi ko wattana yila kon e nder jombereji ɗin haray lundagol sharia on no ɗuuɗi e mum
no ton buy ko lundi sharia telen ka humugol dewgal no sharia men newi don fi kala protocole ji duda ka fi humugol dewgal no webi ha fe'iti en hebi faalaado jiwo fewndido okkede en hebi jiwo fewndido okkitirede wali yu jiwo onno don en daari en tawi hakkunde beedo dido sharia hada be jombindirgol ko argol to en namido faala resine lan o jiwo mon en namen resini o sede bidido addu tenge ber ko Allah taginam mawo alman be wada du'a don lan ɗum ɗo fof woni protocole fof ko ɗum ɗo no wawi wonde e nder miniti 5 ara lanni malgré ɗum ɗo en créyi toon piiji ha protocole ji ɗuɗuɗi ha ɗin lundike sharia bal goɗɗi goo no wattira sengo dow sharia on no ronkira laatade sabu ɗin finatawaji menen men wakkilaki ɗum wattake ɗo hunde kaari waɗaka o wi ɗum no nder ton o wi noon ko yen jogito ko Allah shari'ani en kon sabu na dewgal ko nema mawɗo ko dewal janal Allah waɗi ngal ɗon dewal fii yo wonu sabu ɓernde waalo ɓernde gorko on waalo sakan deƴere uttu ɓernde hunugol tawa no en l'aise ɗum ka dewgal woni e ka suudu sabuna ka marché ka bakku ɗaɓɓere jawdi to muttu ɓernde ala ko miijago ɗum est ce que kaari jam fakila honno mi hendorta ɗum ɗo honno mi waɗirta ɗum ɗo ko kocco kacca ko sonti hewti ka suudu tawi ko sonnajo moƴƴo o wi bisimilla ko tooli kori on tampoyali alhamdulillah emba mi yetti Allah ko Allah addani men on kon kono on tampani ka laawol ne alhamdulillah hari mi wulɗama on ɗum ɗon yejjintina e on tigi ko wi'ano madina kote mawɓe meɗon ɗumane mi rewta jole on tigi heɓay ɓuttu wawa say wasi tawi ko e nder frigidaire o yaltina ɓannana on tigi noon awa ko ɗum hatto hino ndiyan ɗan wulɗanɗan hino woodi ɗo awa ko ɗum hino conci ɗo ko sansorto hino ɗum ɗo machallah ɗum noon Allah waɗiri dewgal ngal e giggol e yurmede wona hakkude maɓɓe taw mo be ka woni no miijo fi oya ɓe taw si fi on ɗo o tampa taw so o nawna anoɗe ala mi kono tampale ɓaawa kono a nawna alama hari a muusede bimbi kono ɓutti wonde taw on tino yiɗi ɓeygu mum ɓuri ko yiɗi hay ko haana ko hay yumma mum wonde suuɗa yumma mum jonna ɓeygu mum giggol fi kala wona ko haani na on tigi ɓurno ɓeygu mum e hoore yumma mum kono on tigi wonde ɓurna e ɓeygu mum e hoore nene gotoɓe muɗum ɓurna ɓeygu muɗum e hoore e bappa mum e hoore kaw mum e hoore yaaye mum e hoore nene mum to soko Allah waɗi giggol wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma ɗon ɗo kono hiɗe yi'a joni e dewle goo e ndi leydi men ɗo ɓe wi'i lundalle bus luuti e sharia on few ko wona e waɗirede faaleji e ko wona e waɗirede finatawaji e ko wona e waɗirede mantagol maabagol wonde ɗum ɗon itta e barki dewgal ngal ko wonano ko Allah ɗaɓɓe non Allah waɗu barke e muɗum yimɓe no torade Allah waɗu barke e mum kanko toranteɗon himo wadde ko ittata barki kin nafata o wi no jeeya e ɗum kamɓe no ɓe yiri ɗo non al israf wa tabdir feƴƴintinnugol ɓurtingol ka dépense lanca bonna holla wonde inne mi waɗay ko lutte fillede ko kaari en waɗano kaari wannono kaari min mi waɗa e ɓuri ɗum tawa kay haɗa o ñameteji no bonna e nder ɗum masalan luwoygol ka amete luwoya musicien ɓe no wawi luyrigol ɓe ɗo 2 millions 3 millions 4 millions no wawi luyrigol sal on 5 millions 7 millions ƴetta 7 millions soderaɗi bakkatu 7 millions tawa ko ɗi addante wo ko bakkatu ko yo Allah seytinami yo Allah tikkan la ilaha illallah hal hada aqlun wallahi hada darbu min aljunun ɗum ɗo ko noon e feetere ɗum no nder ton addoya joni woɓɓe goo ɓe hersa wiigol ko ɗum ɗon joni addoygol
peti kaari en garan kaari en kono ɓe addoya tappoɓe kore ɓen kadi joni no woodi groupe spécialiste ɓe ɓen ɗon none galli fof ko peti kaari en accino ko fof kamɓe kadi ɓe roni ɗum ɓe ƴetti ɗum ɓe andi ɓe jangi ɓe andi ko honno ɗum gerdete ko kunɗo gallum no gasa kunɗo no fuɗɗe kunɗo no gasa kunɗo no fuɗɗe kawtal ngal jemma on ɗon fof ɓe ɗanatako no tappe tum ɗum ɗo fof koko harmi koko ɗuytata barki dewgal ngal o wino e muɗum feƴƴintinnugol teŋeji ɗin mughalatu fil muhur min komi yika men ɗo kon feƴƴintinnugol teŋeji alaɗo teŋe kon ɗe wadde kon no nanodiri moƴƴi mi haalɗo dewgal ka tawata teŋe on no waɗa $20,000 ma $30,000 kono mi yahi ka arabuɓe mi tawama teŋe mo $50,000 mo $70,000 ɗum ko mi tawa ha dewgal ngal huma ka docteur Omar Fallata duɗal kamen jangayno ɗon ɗum hiwra ɗon ɗum ɗon wona kanŋe ko sodete to waɗeni wattireni sino weede ka deftere jangede mughalatum fil muhur fayda enen en tawaka ton kono no wayi wo no wayi ɗo enen kadi ɓay haray moyen mañen hewta moyen ɓeyaw fayda on tigi ɗuytugol ɗo ko waɗanta ɓeygu ma o waɗoya en plus gundo ɓay enen ko en ñemmidirayɓe haɗa kadi ko ɗum ɓuri moƴƴude masalan iwen 3 millions 4 millions heɓi ley 5 millions ɗon ha 10 millions ta fe yani e wiyata feƴƴi ɗon de kono ko ɓuri moƴƴude ko hiwrete kon wota ɗuuɗu ha sa faala teŋe no wawi wonde piiji ɗiɗi ko hiwrete kon fewno ka wona e humede ɗon e ko jonnoyte en plus joni hara teŋe on min tawɗa ko fi tum wota yimɓe ɓen innu ɗon ko ɗuma awa ɗum ɗo ñembe ɓeeɗa en yandi kaari on no nge jewa ko ɓe gore o teŋirano noon ko 10 millions minen ɗo so tawi waɗal 10 millions hara en feppata yaw yattu jonna somo faala jonna 30 millions 40 millions 50 millions hakkude maɓɓe toon probléme ala koko weeɓitete kon yo to hara ɗuuɗaali ɓay yimɓe ɓen ko annduɗen ko ñembidirte inne tamin oɗo jiwo o ɓura jiwo an on ɓe fof ko kamɓe jangidata jiwo an on nuɓɓurimo labeede no waɗini ɗo min kadi sina ɗum ɗo mi wakkilaki o wi ɗum ɗon no jeeya mum o wi no jeeya e ellaji ko wona e yi'ede ka humugol dewle welsindagol fi yani ɓornugol sonnajo on jombeteɗo on coñci l'islam wi yo ɓorno ɗin hijab ko wartana ile kon ko naɓugol mo ka salon paramo ɗon makiyamo ɗon moƴƴinamo ha o wawa bobo jinnaru tawa yani fof no ara no ƴeewa yetto soɓɓe mbaari ɓe ƴeewi ɗon no hulɓini ha ta masu waɗa ɗon on tigi doga ɗanniniro ka ɗanniniroyi wo ɗum ɗon wona ko dagi few hay wiwɓe buumugol debbo na farilla ɓen hay ɓen e ɓen mum e ɓeydi dagaji ka o ɓeyda ngari e yeeso makko o ngariki Allah wannokin few so o ɓeydi yo buumu so o makiike ma o waɗi laali o waɗi kale o waɗi ɗumɗa o waɗi ɗumto pentiri toon e ɗuma ko yo buumu ɗum ɗo no jeeya e ellaji ɗin o wi no jeeya e ellaji ko ɓe yi